Dobar dan, dragi gledatelji Online Live TV Croatia. Želim vam svima sretan Uskrs, svima kojima se možda još nisam uspjela javiti. Evo, ovih dana smo u Istarskoj županiji. Evo, svi koji poznajete ove male prekrasne gradiće, evo pogodite gdje smo danas. Ovo je dakle gradić koji je vrlo poznat po svim razglednicama, jako brzo ćete ga prepoznati. Ajde da vidim ko će prvi napisati od kuda se javljamo. Sretan Uskrs svima vama, pozdrav. Evo, ajde pogodite od kuda se javljamo. Napišite nam u komentarima. Iz Rovinja se javljamo. Koji je, tako je, gospođa Šalov, evo, vi ste pogodili prvi. Tako je, iz Rovinja vam se javljam. Ovdje je doista prekrasno, vrlo rijetko kada da sam ovako oduševljena nekim gradićem kao Rovinjom. Tako je, pogađate svi, Rovinj, naravno. Naime, čim autom ulazite u grad, imate jedan spust i iz daljine vidite po prvi put Rovinj. Doista oduševljenje je neopisivo nešto. Dakle, ja nisam, proputovala sam dosta po svijetu, svašta sam vidjela, svugdje sam išla, ali evo, oduševio me danas Rovinj stvarno. Dakle, poznajem ga sa razglednica, sa televizije i tako, ali doista nisam ga nikad posjetila. Evo, danas meni je ovo prvi put da posjećujem Rovinj. Šaljem vam lijepe pozdrave odavde i vodim vas danas malo u jednu virtualnu šetnju po Rovinju. Evo ga, sve je ovdje puno, terase su pune. Ja do sada, kažem, nisam bila ovdje nikada. Porečje sam posjetila i druge gradove, ali Rovinj do sad nisam. I tim više sam stvarno oduševljena s ovim prekrasnim istarskim gradićem koji je zajedno sa Porečom, dakle, čini najvažniji su gradovi za turizam ovdje u Istri. Sunce je, prekrasno je vrijeme danas, evo pogledajte. Gore na vrhu nalazi se crkva Svete Eufemije. Većina vas koji ste bili to sigurno već i znadete. Evo vidite, sve je danas puno ovdje. Malo ću vas ovdje uz rivu provesti uz centar. Prekrasno je ovdje. Evo, otkud mi se javljate, napišite mi slobodno. Kako provodite današnji dan? Jeste s obitelji, jeste već ručali? Vjerujem da jeste. Evo Galeba. Ljetos smo vam prikazivali najviše toga iz Srednje Dalmacije, sa otoka Šolte i iz Splita. Imate svako malo splitski dnevni đir. Evo, iz Istarske županije još nismo, pa evo ja danas malo to nadoknađujem na neki način. Nemam vam puno šta pričati o Rovinju. Od ovih znamenitosti najznamenitiji povijesni spomenik je ovaj crkve Svete Eufemije gore na vrhu. Ne znam hoću li imati snage i vremena se još penjati do gore. Zapravo niti ne znam koliko još ima do gore. A ovako nakon zasitnog uskršnjeg ručka, šunkice, janjetine i tako dalje, to će vjerojatno meni past malo teže, jel da? Samo se vi smijte. Nije to ni najmanje meni sada lako. Dobro, evo, prekrasan je dan, jako je toplo danas. Doduše, na suncu je jako vruće, a kad zađete malo među ove uličice, onda vam stvarno treba jakna, tako da svako 2 minute mijenjam. Čas mi je vruće, čas mi je hladno. No dobro, proljeće je tako vrijeme. Ja ne znam, jeste već bili u Rovinju ili bi se ga voljeli doći posjetiti, ali stvarno, evo, mene je, da, lipi Rovinj. Ej, pozdrav, Lukas de la Torre Damjanović u Punta Arenas. Evo, drago mi je da gledaš. Sretan ti Uskrs želim. Tebi i svima tvojima.
Evo imate tu jako male restorančiće, terase. Prekrasan je i ovaj trgić i ove kuće, svaka je zapravo fasada u nekoj drugoj boji kao što vidite. Evo, stvarno jako, jako lijepo izgleda. Te boje tako titraju, to je toliko živo ovdje, dakle to vam ne može ni jedna razglednica i ništa vam to ne može zamijeniti, stvarno, evo, dok ne dođete tu. Također, Feliz Pasqua, hvala, gracias, Lukas, drago mi je. Lukas, kad planiraš opet doći u Hrvatsku? Evo, pogledajte, stvarno jako je lijepo ovdje. Evo, od svuda smo vam se do sad javljali, kažem, najmanje smo bili ovdje u Istarskoj županiji. Sad smo doduše po prvi put online Live TV Croatia. I evo, iskoristila sam današnji dan. Došli smo ovdje malo na izlet, da i vama prikažem u live-u. Lukas, jel ti se sviđa ovdje, ha? Gdje je ljepše, ili u Punta Arenasu ili ovdje u Rovinju? Napiši mi. Wo ist es schöner, Lukas? Lukas de la Torre Damjanović, inače iz Punta Arenasa, profesor također njemačkog jezika, kao i ja. Pa mi onda nekad malo i na njemačkom i na hrvatskom. Evo, ja malo učim španjolski. Doduše ne ide to meni tako dobro kao što vama ide učenje hrvatskog jezika. Evo, da sad idem, jel da idem još malo ravno ili da idem tu desno? Ma, sve je par excellence. Super. Evo, meni se ovdje sviđa, ja ću malo tu krenuti, na ovu stranu. I sad tu zujim i hodam ko pravi turist, vjerujte mi. Ono, digla sam glavu, vjerojatno me neće neki bicikl udariti ili tako nešto. Predivno, Rovinj mi je najljepši grad u Istri, jedan od najljepših... Joj, Lukas, i meni isto. Evo, danas kad sam došla ovdje, mislim, stvarno me rijetko može nešto oduševiti. Ako da, onda to mora biti nešto ekstra. Ja sam danas ostala bez teksta. Meni se to toliko oduševilo. Podsjetilo me na ono vrijeme kad sam putovala, kad se spuštate u Monte Carlo ili Nica. Nekako na to me podsjetilo. Evo, ako volite, pijano, kome to zeza, Mara Perković. Dakle, nešto stvarno super. Ako volite putovati kao što sam ja volila i još uvijek volim, ali evo zbog pandemije ne možemo baš toliko, onda stvarno ne znam šta vam reći. Super, sad sam tu zalutala, sama ne znam gdje se više nalazim. Idem ja tamo izići ponovno prema rivi. Lukas je skroz oduševljen, evo baš mi je drago, Lukase. Evo vidi kako je tu lijepo, ha? Znaš kako je toplo tu? Ne znam kako je sad u Punta Arenasu, kod tebe. Je li isto toplo vrijeme, kako vam je? Jel možete ići van? Napiši nam malo. Već kad si tu, Lukas, ako možeš. Evo, baš bi me zanimalo. Mislim, ove boje su mi fenomenalne, ne znam je li vama. Ne, nastavi. Sad je prekasno. Sad sam već otišla. Ali nekako me vuče tu prema rivi, prema centru. Zanjemila sam stvarno od ugođaja, atmosfere i ljepote. Znate da svaki grad ima neki svoj flair, kaže se. Nekako svaki grad i svako mjesto vibrira potpuno drugačije. Evo, mene je sad danas stvarno oduševio Rovinj. Dakle, ono što ljude masovno sada oduševljava, to je onaj hotel tamo u daljini. A joj, u Punta Arenasu je, šta kažeš, 4 stupnja samo i da je oblačno. Da, tako je. Vidik je ludilo, Kalete, sve je ludilo. Baš Nada Šalov, super.
Dobro ste rekli, da. Evo, pogledajte ovo, more, pa boja neba, pa boja ovih oblaka. Ja sam danas van sebe. Evo. Ja počela sam vam pričati da svaki grad, svako mjesto vibrira drugačije, ima svoj neki flair. Vi koji ste putovali možda po raznim zemljama, znate to najbolje. Onaj prvi vaš osjećaj kad dođete u neki grad po prvi put, koji ja danas u Rovinj, kako me danas totalno oduševilo, nisam se uopće nadala ovakvom oduševljenju. Vjerujem da većina ljudi bi sad htjela u onaj hotel novi. Međutim, mene on trenutno, ja si ne mogu pomoći, ali on mene uopće ne interesira. Dakle, mene sad ove ovdje kućice i ovaj centar toliko su me oduševili da evo, ja nekako imam poriv vam to pokazati. Evo, pogledajte. Baš je lipo. Lipa naša Hrvatska, jel da nema je nigdje? Baš je lipo. Ali ono, baš. Nemam riječi, stvarno. Evo tu ima jedna fontanica. Slatki mali trgić. Gore vidite onaj zvonik od Svete Eufemije, ona je gore na vrhu. To vam je inače barokna crkva, onako venecijanskog tipa. Evo i jedna pisanica lijepa, Golubica Mira i Zeko. Aj, lipo. Evo, sretan vam Uskrs iz Rovinja. Malo ću je obići okolo, da je vidite sa svih strana. Evo. U vrlo intenzivnim bojama je ova pisanica. Prekrasna. Evo, ja vam šaljem prekrasne uskrsne čestitke iz Rovinja, iz Istarske županije, tu ispred ove prekrasne pisanice sa golubicom Mira i sa maslinovom grančicom. Ajme, pogledajte, nije lijepa? Baš je super. Evo, tu su spremne nekakve izlete. Međutim, ni to me sad uopće ne interesira. Evo ga. Evo, stvarno je lijepo ovdje. Baš je uredno. Evo, za razliku od srednje Dalmacije, mi koji smo navikli u Split ili koji volimo Split, mogu vam samo reći što se tiče čitave Istre, znači ovih većih gradića kao Poreč, Rovinj i tako. Ovdje vam je sve čisto uredno, gledajte, nema jedne travke, sve je pošišano, ono, ko engleski vrtovi, znači sve je savršeno, ko da su sva stabla bila kod frizera, evo tako vam to izgleda. Svaka travkica je porezana, dakle to je onako onaj, kako bih rekla, presavršeni tip. Uredno je, čisto je i ljudi su jako, jako ljubazni. Evo ovdje ima jedna rozeta, to ću vam je pokazati, koja pokazuje strane s kojih vjetar puše. Moram se odmaknuti, auto neki ide. Dakle, da vidimo. Evo, kaže ovako, sjeverac je tramuntana, onda maestral, sjeverozapadnjak, zapadnjak je punenat, sjeverozapadnjak je garbin ili lebić, ostro je jugo, jugoistočnjak je široko ili baš jugo, istočnjak, evo ako s istoka puše, i sjeveroistok ako puše bura. Evo, vidite. Ovdje imate različite ruža vjetrova. Ja sad ću vam pokazati. Tako. Evo, vratit ću se još jedan put pogledom ovdje.
Ovo je stvarno prekrasno ovdje. Zbilja je lijepo. Evo, jedva čekam da prođe i ova korona i sve i da možemo dalje putovati. Treba malo otići, treba malo izići iz kuće. Istraživati nova mjesta, nove zemlje, nove ljude. Upoznavati različite načine života, kulture. A, vidite, seko sa pisanicama, jako lijepo. Evo, u Santiagu je sunce. Rovinj je divan grad, ali za mene najljepši grad je rodni grad, moj otac Buzet. Sretan Uskrs, hvala vam, gospodin Buršić. Evo, i vama isto želim sretan Uskrs sa ovim prekrasnim zekom i pisanicama. Svim Hrvatima u iseljeništvu, svim Hrvatima u domovini. Evo, daj Bože da idući Uskrs dočekamo svi otvoreni. Evo, košarica lijepa, uskršnja, ne može biti ljepša stvar. Buzet, da, zanimljivo, nisam bila u Buzetu, bili smo sinoć gore prema Višnjanu, Umagu i tako. Razgledavali smo malo, družili se, upoznali neke vinare. Jako dobri vinari su ovdje u Istri. Kažem, ovo je ovdje ipak malo drugačije nego u srednjoj Dalmaciji, dakle ovo je ipak sjevernije, more je ovdje malo hladnije i malo puše. Evo, pozdravljam našeg snimatelja Borisa Vičenca na Splitskoj rivi. On vam je danas isto prikazivao nešto. On prikazuje stalno, jeli? Ali evo, svaki ćošak lijepe naše treba prikazati, pa da ne budemo dosadni stalno sa Splitom. Ja sam odlučila malo otići ovdje i poslovno i privatno u Istru preko uskršnjih praznika. Evo ga. Ajmo sad, idemo tu do ovoga. Ovo bi se u Veneciji zvalo, pogledajte onaj tamo lav i sat, Torre del Orologio. Zvonik sa satom na trgu Svetoga Marka. Evo, na to me sad podsjeća. Vidite kako me Rovinj na razne ove sredozemne zemlje podsjeća u nekim svojim građevinama. Jako je lijepo ovdje. Evo, prekrasno je. Otkud vi nas gledate? Evo, Dragica Majdanas, hvala vam, sretan Uskrs. Sretan i blagoslovljen Uskrs želimo svim ljudima dobre volje iz New Yorka. Wow, iz New Yorka nas gledate, hvala vam i vama isto tako. Želimo vam sretan Uskrs ovdje iz Rovinja. Prekrasno je i toplo je. O, sad već vidim šta je ovdje problem. Sad idem opet tu prema sjeni. Sad ću opet morati jaknu obući. A tako je to. Iznerviralo me to ovdje malo, to moram priznati. Obično kad dođem u Dalmaciju, onda sam stalno kratkih rukava, jer je dosta vruće. Ovdje nije baš tako. A ja kao južnjakina, meni to sad malo fali. Mada mi je ovdje lijepo sve uređeno. Ovo je sve dotjerano ovako za turizam. Pogledajte, i ova fontana ovdje. Prekrasno izgleda. A pogledajte nebo, danas ovi oblačići. Baš ko mali uskršnji zečići bijeli. Evo, ljudi su vam tu vani po terasama, jedu, šetaju. Vidite, svi su vani, uživaju na suncu. Jedu, piju, nitko ne nosi maske. Umalo pa kao da je sve ovdje u redu, kao da je sve u savršenom redu, kao da korone uopće nema. Evo, tako se ja danas ovdje osjećam. Fino vjetar puše, ako to čujete.
imam još jedan pozdrav. Sretan Uskrs iz Kölna, Njemačka, Stjepan Macović. Evo, drago mi je, pozdrav na Köln, Njemačku. Kako je vama gore? Je li hladno? Naši su kumovi došli iz Böblingena. Srela sam ih jučer i kćer im je morala nakon 2 dana opet otputovati natrag, upravo zbog ovih prijetnji o karanteni. Tako da je to stvarno baš problematično. Gdje sam sad došla? Nemam pojma. Evo ja ovdje isto sada lunjam. Otprilike po prvi put. Ali nema veze, kao globetrotter to sam navikla. Jer naviknete se, već kao tineđer ako puno putujete, snalaziti se po gradovima. Ja sam se recimo u sred Rima izgubila, ali na kraju sam se nekako uspjela snaći. Savjetujem to svima. Evo. Prekrasno, jako lijepo. Vidite ovo. Wow. Baš lijepo. Evo, pišite nam slobodno od kuda nas gledate. Šaljite nam svoje pozdrave, pozdrave drugima. Evo, Zov domovine emisija malo na drugi način. Velim, vodim vas malo u vijađu po Istarskoj županiji. Malo šetamo skupa, malo razgledavamo skupa. Došlo je ljepše vrijeme pa sam odlučila iz zatvorenog prostora malo vas izvesti van. Neki možete putovati, neki ne. Pa evo, za one koji ne mogu otputovati, koji nisu mogli doći u Hrvatsku, nemam šta bolje i ljepše nego da vam to malo pokažem. Ne znam gdje ću još navečer biti i sutra, u kojem dijelu Istre, možda malo do Pule, možda do Umaga, možda još malo unutrašnjost. Evo, ali vi imate neku ideju? Ajde, napišite mi. Vamo kaže ovako, Sveta Eufemija, Sveti Toma i oratorij. I tu ima jedna ribarnica, ma kako lijepo. Ok. Dobar dan. Sretan Uskrs. Online Live TV Croatia, smijemo ući? Uživo smo. Evo, ušli smo tu. Vidim jedna mala galerija. Dobar dan. Što to lijepo ga radite? Šalice, keramiku, imamo malu radionicu i galerijski dio. Wow, super, pogledajte ovo. Vidi, ko pravi inčunići izgledaju. I srdele. Bravo. Recite koliko imam gore do Svete Eufemije? 5 minuta pješke. 5 minuta? Dobro, nije naporno, ili? Nije. Znači mogu ja nakon ovoga ručka. Lagano, može. Je. Evo, prekrasna galerija. Wow, pogledajte ovo. Smijem još malo pogledati? Hvala. Ilustracije radi moja sestra na tim torbama. Ovo su vam torbice, nećete vjerovati. Prekrasno. Ludilo. Baš lipo. A gledajte ovo. Evo, slučajno sam tu naišla na jednu galeriju. Wow, evo, šalju vam pozdrav iz svijeta. Evo, ako dođete u Rovinj, tu put crkve Svete Eufemije, naići ćete na ovu lijepu galerijicu. Kako se zove galerija? Galerija Brek. Evo, galerija Brek, evo vidite. Ništa, idemo mi dalje gore. Hvala vam, adio, bog. Evo ga, malo sam vam pokazala nekakvu izložbicu, baš je bilo lipo. Kaže gospođa 5 minuta. 5 minuta, dobro, ok. Evo, ovdje su ove tipične ovako kale, vidite, kao i svugdje. Ovdje se suši veš. Dakle, ovo vam je sve taj mediteranski, talijanski stil gradnje. Uglavnom, 2 se auta ovdje ne mogu mimo ići, tako da nemojte, molim vas, ni pokušavati. Najbolje vam je ovako pješice. Sad ću ja dati malo gasa. Ako malo ću požuriti. Baš da vidimo hoću li ja uspjeti to naći. Eto ga.
Vi mi se javite od kuda nas gledate sad. Velo iz Čapljine, sam živio u Zagrebu. A, Velo iz Čapljine, on nam se javlja. Bog! Pozdrav dole u Čapljinu. Odnosno u Sarajevo, sad vidim da ste iz Sarajeva. Wow, još jedan dućančić, gledajte ovo. Šta tu ima lipoga, tartufi? Vidite ovo. To su nekakvi sirevi. Nešto mljac. I vina. Koji ste danas vino popili uz uskršnji ručak? Evo, ja sam danas popila deklić Chardonnay i načela sam jedan rosé također. To mi uz janjetinu baš nekako prijalo. Dobar dan. Jeste vi vlasnik? Je, aha. Za online live TV Croatia, pa smo, uživo smo upravo. Evo vidite šta tu sve ima. Koliko još imam do eufemije? Super, hvala vam. Evo, ohrabrio me ovaj dečko, kaže 3-4 minute. Ako ne, uzet ću ovaj bicikl, ha? Što kažete? Samo teško bi to išlo ovuda sa biciklom. Evo ga. Pozdrav iz Tivta. Pozdrav u Tivat. Anto Barba Nikolić. Evo, pozdrav i vama iz Lipoga Rovinja. Penjemo se gore prema crkvi Svete Eufemije. To je jedna barokna crkva u venecijanskom stilu. Ne znam ni da li je sada otvorena i hoću li moći ući unutra, ali u svakom slučaju ću probati sada doći do gore. Što ste vi danas pili nakon ručka? Ajde mi napišite koju finu čašicu vina ste popili. Pomalo uzbrdica je. Pa nije baš uzbrdica, znate šta? Reći ću vam nešto. Mislila sam da je puno viša uzbrdica. Recimo u Dubrovniku, kad idete put one crkve Svetoga Ignacija Loyole, koja je na vrhu, to vam je Isusovačka crkva, također je barokna. Tamo ima... Wow, gledajte ovo! A lipo! Klupica, slatko baš. Popio danas za Uskrs dobar Carmenere. Carmenere, dobro? Čije je to vino, od kuda je to? To nam napišite obavezno. Angelo Doro, jako lijepo. Opa! I ništa mu, ide dalje. Ovo bi sad bilo dobro imati to. Ovo je fenomenalno. Dakle, u Dubrovniku kad se penjete prema toj crkvi, da se stvarno imate šta nahodati i to je stvarno jaka uzbrdica. Ali ovdje, pa nije. Nije baš. Eto, ja sam uporna pa ću ići sada do gore. Možda od ozgo imamo lijep pogled prema dole, ne znam šta me čeka. Evo vi ako znate, napišite mi. Sad, ne treba ovdje. Dobro, još ravno. Evo imate ovdje i kuće za odmor. Zamislite ovdje usred ove kale. Vidi. Je li ovdje more? Je. Ko da sam znala opet. Evo ga, ovdje se opet ide prema moru. Evo ovdje imate još tih vila. Različitih koje iznajmljuju. Ok, neko mi je napisao uspon. Nisam htjela vjerovati. Dobar dan. Ok, sad kužim uspon. Dobro. Ajde, mogu ja to. Simpatično, gledajte ovo. Baš volim ovu tirkiznu boju. Evo, šećemo se po Rovinju. Vodim vas gore do crkve Svete Eufemije. Dobar dan, koliko još ima do Eufemije? 200 metara. Ajme, gospe, je li ovaki uspon još?
Šta to prodajete lipoga? Malo sira. Dobar dan, Online Live TV Croatia, uživo smo sada. Šta to prodajete? Da nisi neka inspekcija. Nismo, bož sačuva. Sir sa tartufom. Sir sa tartufima. Dobro, a kako se to pravi? S čim je to? Kakav je to sir? Jel kozji? Kravlji. To je kravlji sir, dobro. Jako je to Ko lipo. nas gleda? Cili svit. Cijeli svijet. Hrvati u iseljeništvu, možete ih pozdraviti. Pozdrav, evo, Hrvatima. Gdje, u Americi? Ovako piše New York, pa Punta Arenas, Argentina, Australija, imate cijeli svit. Da. A reci nam malo ovo masno ulje. Hoćeš probati? Ne bi sad ništa. Taman sam završila ručak, ne mogu. Salamu, vidi. Ajde, aha, od čega je to salama? Sa tartufima. Isto sa tartufom, ne mogu vjerovati. Hvala lipa. Ti si Dobro. Dalmatinka. A jesam, da. Jesam, da. Dalmatinke su najljepše. Evo vidite, kaže Dalmatinke su najljepše. Splićani. I baš sam ja u Splitu stalno. Vidite. Točno ste znali. Da, ali evo došla sam malo u Rovinj. Inače snimamo emisije Zov domovine, pa smo malo doveli naše gledatelje ovdje u Rovinj. Ja sam se zainatila, ja velim ona crkva, gore idem do nje. I evo na putu stajem svako malo i nešto im prikazivam. Tako. Dobro, ajde, idem ja dalje dok mi baterija se nije ispraznila. Ne bi ništa sada, hvala ti puno. Eto, sretan Uskrs i sve najbolje i da prodaja ide što bolje. Nešto bi rekao, ne sam u krivo. Super sir! Evo, gospođa Dropolić vas pozdravlja, to ste u Rovinju, tu sam 10 godina živjela gore iz Svete Eufeme. Gospođo Drmešić, ja sad idem put gore, ajme meni koliko će mi trebati. Ajde bok, adio. Dakle, kušala sam taj neki sir sa tartufima. Ludilo, dakle, predobar je. Ajme meni, čini mi se da će odavde biti lijep pogled. Ovdje niz ove kale, vidite kako lijepo. I onda mi je da još neki komad, ovako, neka salama. Kaže, to isto sa tartufima. Mogu vam reći, wow. Trenutno super i ova salama, nego pogledajte ovaj pogled. Ludilo. Sorry, nemojte mi se sad smijati ili se ljutiti, ali stvarno nisam ovdje nikad bila. Imam osjećaj kada sam došla pred neki svjetionik. Ja sam totalno oduševljena danas ovim. Ne znam šta mi je, ali evo. A eno je, gore je. Imam se još malo pentrati. More, gledajte kako je lipo. Prekrasno. Wow. Isuse, kako je lipo ovdje. Kako je dobar zrak je ovdje. Fenomenalno. Pozdrav iz Metkovića. Pozdrav gospođo Dropolić iz Metkovića. Lipo, ajde. Evo ga, jedan galeb. Moj galebe. Wow, ali ovo je stvarno super. Idem do gore. Jedna mica maca. Baš je slatka. Ja sad ne znam da se može ovuda, valjda se može. Gore su stepenice. Valjda se može i ovuda. Kako? Je, gospođo Dropolić, ovo je pogled. Wow, stvarno je gigantičan je pogled, nigdje ništa, tamo negdje u daljini mora da je još dalje pa da je Venecija. Pogledajte ovo, ajme, koje iznenađenje danas. I sami galebovi, što se kaže, moj galebe. Ajme, gospodina, naša je ta mene ova eufemija. Ovi su barem sa biciklom, a ja sam pješice. Dobro.
Neću nikad zaboraviti taj prvi pogled, znači kad smo dolazili u Rovinj, kad dođete sa autom pa prije onoga parkinga, kad se spuštate i odjednom ugledate taj grad. Dakle, to vam je nešto tako fascinantno ako dolazite prvi put. Naravno, ako ste već bili više puta, nije vam nešto. Ali evo, meni je stvarno bio super. Baš je lijepo ovdje. Evo tu vam je isto pogled, jako lijepo. Evo podigla sam do gore, da vidite. I sad se tu ide gore put Eufemije. Naravno, ovo je barokna crkva, znači 18. stoljeće, ali na njenom mjestu je prije bila jedna druga crkva koja je, sad ne znam, morala bi pogledati točno, nisam se danas za vas baš pripremila, ko što se inače pripremim. Jel to naš? Sretan Uskrs, Boris Vincenzo, lipo ti iz Splita, pozdrav u naš lipi iz Splita, vidi mene ovdje u Rovinju. Evo, šaljem ti pozdrave ovdje iz Istarske županije, iz Rovinja. Evo, sretan Uskrs svima. Pogledajte ovu divotu. Moj Bože, ima li ove Hrvatske igdje? Ja mislim da nigdje nema na svijetu. Osobito mi koji smo puno prošli, mogu vam samo reći da je stvarno nema nigdje na svijetu ovakve. Ovo je sad isto jako lijep pogled, gledajte. Evo, isplatilo mi se doći do ovdje. Mogu vam reći, nije mi žao ni najmanje. Evo ga. I gore na samome vrhu kip je Svete Eufemije. Evo. Pa gledajte koja je danas boja neba, ha? I ova bijela crkva. Barokna. Prekrasno je. Evo, onda ovdje imate jedan veliki plato. Ali ne može mene vuče prema moru. Šta ću ja nikako da uđem u crkvu da vam pokažem? Evo, galebovi kruže non stop. Valjda me neće koji čapat odnijeti u Split. Evo ga. Tako, se malo okrenuti. Wow, evo, pozdrav ispred crkve Svete Eufemije u Rovinju. Popela sam se skroz na vrh ovdje brda, da vam je pokažem. To je dakle ono što odozdo vidite sa razglednicama. Opa. Ma vidik je ono, ostavlja bez daha, stvarno. Stvarno bez daha me ovo ostavlja. Tamo je onaj novi hotel, Bog bi ga zna kako se zove. Sad mi uopće nije fora, nego mi je fora sad ući ovdje. Trenutak, moram masku sad staviti. Samo čas. Wow. Gledajte ovo. Sam malo ja isprčkam sada masku. I ovako. Da kaže tišina, pa ću ja biti tiho, ok? A vi gledajte i uživajte. Prvo ćemo se malo dezinficirati. Tako.
Evo ga, bit ću ovdje tiho jer treba biti tiho. Pa neću sad puno pričati. Crkva Svete Eufemije u Rovinju. Evo, sretan vam Uskrs svima. Ovo je stvarno jako lijepo. Manje su si manje. Evo pogledajte ovu prekrasnu baroknu crkvu. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. To vam je tu oltar Svete Eufemije. Malo sam sada tiša jer je treba biti mir i tišina u crkvi. Prekrasno je, pogledajte. Pravo barokna. Wow. Ovo je svod. Predivno je stvarno. Evo, Sveta Eufemije moli za nas. Moja Sveta Eufemija. Danas na Uskrs, evo. Opela sam se i tu u Rovinju. Pa evo neka se u zagovoru Svete Eufemije svima vama, dragi gledatelji, sretan Uskrs još jedan put. Glavni oltar.
sarkofaga. Tu ima jedna molitva. Kaže ovako: Gospodine, obraćamo ti se po zagovoru naše zaštitnice svete Eufemije, kojoj si pomogao da u mučeništvu pobjedi, jer se tvojim darom snaga u slabosti usavršuje. Daj da nam ona izmoli privrženost tebi, našem stvoritelju i ocu, vjernost evanđelju tvoga sina, te snagu i ustrajnost u svim križevima života. To te molimo po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Evo. Dakle, ovo je sarkofag svete Eufemije u Rovinju, u crkvi svete Eufemije, gore skroz na vrhu. Dakle, da ću danas ovako lijepo biti iznenađena, nisam znala. Evo, gledajte ovdje ova slika. Ovo je svod. Evo ga. Sveta Eufemija moli za sve nas. Izlazimo iz crkve svete Eufemije. Evo, uživajte još malo u ovim prekrasnim kadrovima. Ja sam danas i više nego iznenađena, nisam znala da će me ovako prekrasnu crkvu naći. Srećom da je otvorena, da sam je mogla malo prikazati. Evo, između ostaloga i ovdje isto skupljaju za stradale u potresu. Evo, vidite. Najvjerojatnije tu gore. Evo, vidite. Tako. Krstionice su naravno prazne. Sad u vrijeme pandemije, jel? A evo sad pogledajte, sad kad iziđem van, pa ovaj pogled sada kada nas opet zaslijepi, ovo je nešto predivno. Pogledajte sad ovo.
Gledajte. Prekrasno. Ovo trebate doživjeti, ovu ljepotu. Stvarno je jako, jako lijepo. Bez ikakvog pretjerivanja. Rijetko kada sam baš ovako oduševljena, ali stvarno, evo, nemam vam ja riječi. Kao to vam je taj novi hotel. Stvarno sam sad zaboravila kako se zove, nemojte se ljutiti, ne znam više. Toliko sam oduševljena ovim drugim ljepotama, sad uopće ne igra u ovom trenutku. Evo, pozdravljamo se od crkve Svete Eufemije. Ludilo, stvarno, pa evo, nemam uopće riječi. Javite mi se malo od kuda nas gledate, ajmo malo živnuti, evo idemo opet niz one kale, idem se spustiti dole put rive i centra Rovinja. Evo ovi galeb nas lipo ovdje pozdravlja, gledajte gdje si, baš na vrhu gore. Kafić tu dolje, ali nemam sada volje ići po kafićima, sad mi je ljepše tu šetati. Ovdje treba samo jako paziti da ne zapnete jer nije baš ravno, tako da dok gledate oko sebe imate dosta velike šanse da padnete, da zapnete s nogom i da padnete. Znam da ide jedna emisija nakon ove moje ture koja starta u 17 sati, pa ću ja morat samo prekinuti na vrijeme da kolegici ne ometam prijenos. Evo, danas sam vas na Uskrs malo počastila ovim razgledavanjem po Rovinju. Vjerujem da sada čujete jako ovaj vjetar koji puše, evo. A tako je, šta sad mogu. Evo, pogledajte ovaj divan pogled koji puca odavde. Evo, ne može biti ljepše. Evo, dole ovaj simbolični, rekla, svjetionik. Biti možda to i je svjetionik, ne znam sada. Kažem, za danas se nisam najbolje pripremila u smislu da vam kažem i prikažem i da vam puno govorim i o povijesti umjetnosti, ko što znam inače. Malo sam i neplanski završila danas ovdje. Evo, ajde nam malo pišite u komentare da se ne sjećam tako sama. Ajde, pravite mi malo društvo. Dosadno mi je ovako. Samo ja verglam cijelo vrijeme i pričam i brbljam. Kaže, ovako sad mogu slobodno reći da sam bila u Rovinju u crkvi Svete. Tako je, da, sad upravo tako. Možete. Eto, recite, sad ste na Uskrs bili i sve znate kako unutra izgleda i sad se možete lijepo svojim prijateljicama i rodbini pohvaliti da ste bili u crkvi Svete Femije. Eto, bome se nisam nadala da će ovako biti lijepo unutra. Sad više ne znam od kada sam došla, ali to vam je tako sa tim malim gradićima. Kojim god putem krenete, ako ide nizbrdo, znači neko će doći do centra, razumijete? Ako ide uzbrdo gore, znači nema di nego na vrh brda. Ako idete jednom glavnom uličicom, onda po antičkom rasporedu velika je vjerojatnost da imate još 2-3 koje idu onako lijevo ili desno i onda opet uz te glavne idu dalje još nekakve
uličice ili kale, jel? A je, na dobrom sam putu. Već sam mislila da sam fulala od ozgo. Pa nisam bome znala ovako. Baš me oduševila crkva i naši su gledatelji isto oduševljeni. Evo, pala sam stvarno, što da kažem. Baš vam je lipo ovdje. A gore je pogled, ono ludilo. Šta je ono, neki svjetionik ili? Je. I baš ono u funkciji ili samo... Aha, je baš. Dobro. Eto, pozdrav. Vidimo se, bog. Joj, neću, ne pijem. Hvala ti puno. Bog, adio. Evo ga, vrlo simpatični, dragi ljudi. Pristupačni. Vjerujem da ćete se ovdje ugodno osjećati kada dođete. Ali onda kad dođete u Istru, pa morate u Zadar, pa u Šibenik, pa u Split. Pa sve to morate proći. Ne može malo se tu proći. Ne može tako. Evo, prosto ako malo trese ekran, ali to vam je samo zato što, evo ja kako ovuda hodam, aha, sad će biti problema. Eto ti auta. Šta ću sad? A, imam ideju. Zato služe ovi pokret. Vidite ovo. Evo, tu se sklonite i onda auto prođe. Evo, savršeno. Neću dole do umore zato što vam je Rovinj, dakle te gradske zidine, odnosno kuće završavaju baš u moru. Znači, nemate tu okolo ništa, ne možete šetati. Simpatično. Evo, kaže, još malo baterije imam, zato ću ja sad malo požuriti. Jednake se nisu našli u Tigi, nego su se našli... Pa je li gospodin uspije išta prodati? Pa ja ne znam je li on uspije išta prodati, ali čisto mi je žao što nije. Zato što je to bilo jako fino. Dakle, taj sir sa tartufima i ta neka kobasica, ne znam od čega je kobasica, je li od neke divljači ili od čega, je toliko ukusna da vam ne mogu reći. Evo, stvarno sam se oduševila. Ne znam, nadam se da ima još negdje on mjesta gdje prodaje, pa da uspije. Evo, ovo je baš simpatično, ova mala klupica ovdje. Mora da kad je velika vrućina da je ovdje osvježavajuće. Meni recimo u Srednjoj Dalmaciji nikada s mora ne puše tako hladno, ali ovdje puše strašno hladno, baš sa mora. Svaki čas mijenjam jakne, skidam jaknu, postavljam jaknu. Evo, pokušavam se vratiti do centra. Danas nam je baš bilo lijepo ovako po Rovinju, jel da je? Mislim, Poreč je isto lijep na svoj način. Rovinj je stvarno nešto ekstra. Za vas koji ste ljubitelji putovanja, koji volite ovako arhitekturu, urbanizam, povijest umjetnosti, za vas je to raj, stvarno raj. Evo. Ovi su pametni, tu su neki Česi. Primijećujem da ima dosta stranaca po gradu, Njemaca ima, iako su rekli da zapravo je, Njemci su i Istru isto bili proglasili rizičnim područjem, međutim, ne primjećujem baš da je manje. Ima dosta Njemaca, osobito gore u Poreču. Idem ja ovuda. Nemam pojma, sad nisam došla. Sam dobro sašla ili nisam. A nekuda ću doći, ha? Idemo istraživati, može? A, tamo krene ribarnice sam prošla. Znate li koja je razlika u orijentaciji između muškaraca i žena? Kako se žene orijentiraju? U ulje od tartufa, majko moja. Gledajte što ovdje sve ima. Evo, pogledajte. Kaže, manje od 10%, idem ja onda požuriti, pusti sada spizu. Dakle, razlika između muškaraca i žena u samoj orijentaciji, evo odavde vidite još jedan put, je ova. Dakle, muškarci gledaju, kaže, sjever, jug, lijevo, desno i tako. A znate kako se žene orijentiraju? Kaže,
ma tamo kod Zare pa lijevo, pa onda tamo prođeš Mango, pa onda prođeš onih 2 kafića, pa onda između ona 2. Dakle, mi pamtimo prema izlozima, kafićima, prema nekim objektima pamtimo gdje smo bili ili gdje smo prolazili. A muškarci na jedan drugačiji način i onda od tuda često dođe do tih nekakvih nesporazuma između muškaraca i žena. Što se tiče, kako da kažem, kad vam daje neko upute gdje trebate doći. Evo pogledajte, sišli smo dole, eno, gore na vrhu je Sveta Eufemija. Bože moj, baš sam zahvalna danas što sam otišla do gore, što sam imala, nešto mi je govorilo da trebamo otići gore. A bilo mi je drago da sam ovako potpuno nepripremljena došla i istraživala skupa sa vama. Evo, a nemate di falit ni pogriješiti. Samo hodate, a nekud ćete doći. Šta ima veze? Malo zalutate, vratite se. U pravilu, kod nas na Mediteranu nemaš di puno zalutati, uvijek ćeš negdje doći. Eno ga, tako. Zapravo htjela sam vam nešto drugo pokazati. Dakle, kada dođete u Rovinj, kad siđete s autoputa pa idete kao dole prema Rovinju, vi ne možete ući vamo u grad, znači u centar, nikako. Nego imate ogroman parking, tamo ostavljate auto i onda jedno par minuta hoda imate do ovdje do centra. Jel? Evo vidite koliko je svijeta, koliko je svita, što bi se reklo u Dalmaciji. Evo, vidite. Baš je lijepo, jel da? Super. Evo baš, grande mi je ovo bilo sada. Jao, sad ću vam nešto pokazati. Evo, baš sam uzbuđena. Ovaj pogled je ludilo. Žao mi je, grozno mi je žao što vam ovo samo mogu prikazati ovako preko ekrana. Zato što i ja sam to više puta vidjela ovako sa razglednica, ali ni blizu nije kao uživo. Dakle, nevjerojatno, jako lijepo. Evo, zanjemila sam. Da i ja jedanput koja toliko priča zanjemim pred ovom ljepotom. Tako. A ovdje vidite, tu ostavljate negdje auto otprilike. To vam je ovaj najbliži parking. Evo. I onda ne možete dalje tu s autom. Znači tu je pješačka zona, vidite. Prostite sad malo, već lelujam s kamerom. A pustit ćemo sada, baterija iscuri da nas prekine. Jel može tako? Ajde, šetat ćemo dok ne prekine. Dakle, ovo je lijepo, ovo je sada izbliza. Ali sam vas htjela odvesti tu još prije, znači gdje se dolazi na ovaj prvi parking, pa da odande vidite taj pogled na grad, na gradsku jezgru. Tu ima čak nekakva benzinska. Eto, ne možete ostati ni bez benzina. Većinom su danas ovi drugi neki, znači na samom ulazu u grad je ovdje sve zatvoreno. Čekajte se, malo sad ću ja doći do tamo. Neću skroz izići, ali pokušat ću vam prikazati taj ulaz u grad. Evo, tu sam na jednom od ovih parkinga ogromnih. Pogledajte koliko je tu auta danas. Vidite. Sad pogledajte ovo. I što dalje idem ja sada natrag, na leđa, to je ljepši pogled u biti. Sad ću vam se još malo okrenuti.
Otrovito je Nada, znate? Baš onako fino puše. Što mi kažemo dole, piri iz mora. Piri iz mora i to malo onako hladniji vjetar. Evo, pogledajte. A i čujete sigurno, jel da puše vam sad ovako. Kažem vam, evo meni je ovaj pogled baš onako super. Još od odskok kad se dolazi sa one ceste, to vam je doživljaj skroz. Čekaj samo malo da vidim. Od odskok kad dolazite sa puta, i onda se ugleda po prvi puta Rovinj. Za sve vas koji ćete ga tada prvi put ugledati, to će biti živa senzacija. Evo. Vraćam se sad polako prema centru. Obitelj i prijatelji me tamo čekaju. Nadam se da to što su naručili mi se nije uhvatilo. Evo, još ću s vama ovako šetati. Javite mi se malo od kuda nas gledate. Ajde, nemojte da meni bude tu dosadno da ja sama sa sobom pričam. Kuda nas gledate? Baš bi me zanimalo. Kako je kod vas vrijeme? Je li isto ovako sunčano, vjetrovito? Čuje se da puše. Je, tako je, točno, pravo ste. Evo, baš je prekrasno. Evo, danas sam oduševljena, zbilja. A galebova čudo, samo ih čuje. Eno ih. Kaže, vraćam se sada put. Evo, lipi moji, moram završiti. Gasi mi se mobitel. Uživajte u današnjem danu. Sretan vam Uskrs. Bog!